Ngibingelele kuso sonke isizwe sakamthokazi. Ngilapha-ke koBulawayo eCentenary Park. Namhlanje ngithe ngilitshengise-ke indawo yaseCentenary Park. Iyona le indawo yeCentenary Park. Lapha-ke kuduze le museum. Le ndawo-ke ayisafani nasekuqaleni ukuthi yayinjani. Leli idorobho lakoBulawayo lonke leli elilibona lapha. Ngithe namhlanje-ke ngitshengise-ke umsebenzi noma idorobho lakoBulawayo ukuthi lona lime kanjani. Khona lisafani nasekuqaleni ukuthi lalime kanjani, kodwa ngithe namhlanje-ke ngilitshengise kakhulu eCentenary Park lapha engikhona ngale video. Le ndawo-ke esiyibonayo kwakuyindawo lapho kwakudlalela khona abantwana eCentenary Park. Indawo leyo kwakuhamba izitimela zabantwana. Le ndawo kwakusaseyindawo enhle kakhulu, kusaseyindawo ama-toys abantwana bezidlalela. Ngithemba abaningi nxa uthi ungabuyela kahle history uyebuka kuhle ku-history uzoyithola-ke yonke information ukuthi kwakume kanjani eCentenary Park. Le ndawo indawo ohamba khona izitimela abantwana bedlala. Kusasekuhle lapha eCentenary Park, kodwa kwamanje-ke izinto zilokhu zihamba zijika-ke, kodwa ngithe ngilethe kancane leyo video ukuthi abantu bebekwazi ukuthi kume kanjani eCentenary Park ngensuku zanamhlanje lapho. Ngiyabonga.